دقيمة نقولاتكم كم يحديركم انقع بدحان مصاخم ابزي قدميت نساخم زلونا نزنا كلتا معالتي ناي strengthening the ties Pan Canadian Eritrean Communities Forum 2025 كم MCs كويننا مرحكم زلونا أنا يوناس حفتيكا سمرت كاب Eritrean Canadian Community Association of Calgary إنا. Dagima Anam, good morning. We're now going to start by blunt acknowledgement. أملا كندا نايزر كبا نا إرتراويان محبرسبات دلدول سرتن تأمرتن مفتر باو أبيلو نملا إرتراويان نبرت كندا بترجاجامي نزجات مم نايهوت بدهوتات بخمي مجدي كمكتوان كسعروان يغلو بزبل حساب زتلالوه محيال ركبات بزبل تيما حملة 19 20 حموشتن أب كالجاري زوبا ألبرتا وعلى تخيدو ناي تريجر حلفي زخونا أتو أبرهلي كمون أتو محمد speech opening speech كقبروا لنا يوم مالتي. Hello, good morning everybody. Good morning esteemed guests, community leaders, scholars, fellow Eritreans from across Canada and beyond. On behalf of the Eritrean Canadian Community Association of Calgary, it's my heartfelt honor to welcome you and privilege you in this unique in nature gathering of Eritrean communities across the country under the theme Strengthening the Ties. أزي بمحبرسب إرتراويان كنداوان أب كالجاريس تودب مدب تساتفتي كابز تفلاليا كتماتات كامل لا كندا خوينم ببينو تمكرون درجان زلوم أب عبيتن مصباق مصاي إرتراويان أب كندا جن أب حد رأي زعسلو مخانم بتساتفنتهم الرجاجيزم قدمتي بعين الزر حتوتات أزمدب مجلات نأوارح حساب قريبهم تجبروا كون كإلاتات السمويان مهوراتن عبز مدب كساتفون فلتاتهم ككافلون تساتفتون نملا كندا زو كلو كخونو زتسر حلو حيال مدلوات منبارو أبو تسيتي الرا. I'm going to invite our board member, Mr. Abahali, to the front. Help me introduce him. كم يحديركم كم يمسيهم زخبركم أبطاتن الدماتن كمون زخبركم أغربتي مسنعتها وصحف دكتور أبراهام أدحانو دكتور برهان كحساي ساميت ساقاي يوناس هايلة دكتور أكيرا بول دكتور يوهانس فرديناند نزعد مينا أخبيركم أبزم تساقهم بسمين بسم إيكاكن بورد محبرسب يطران كندا كالغاري كبزبنا مسكنا يقروركم يفوتهم قدام نغو تغاباتي ناين قعدحن مصخم ملختات تحر مسمع مدب بناي تاريخ تمحراين تمرامرن حصوين معارك PhD اتو ساميل امهاي قريبو يكاكنا نزعل من سلز قبركم لي بمجمعتا كمسكن فتو بزحات أبزلهم قالهم لا كلام صوتيهم قالهم زفتكم ذنوبكم زرسعهم حجز كركم عليهم قالهم كعبيتي أبوتات لهم مبرات لهم لذا كم يكون حسب مقلات قال أقول خبرني يمكن نتيجة متأخر قدنكم لي. زين حدثت سدتنياتات زقتمون بدهوتات بسفيحو زقلص أستمرو عميق فلتأتن أب كندا خيتوسنة أما العالم زركبو إرتراويان كم حدثت مسأتي زقتمون مقدرة كم أبنت تحوت سراح كسر استجدد وعلول بعل مويا أما نغخلت عالمات زتتحزة من السي تمحراي أبيت مرتي مس أزيو زتفلالي بحلنا وعلى أبجزاء زعبيون صدروا زوترون لمدتات كعقب تثبيت كجبرلو صدرابيتات أب حديث علم نحديث جمارو إن تبجسوا نتسجدفوا هيوت كذكرون بمعدو كنفافقون كالين زر الشجرات بمجلسن مفتعيتات كخون زغلو مجدتات دحر مقرب تساتفتي ببوجلتات خفافيلهم نتي أستمرو مسنا يقولكم حبريتات بموسخ زتيمولون ناب كلهم تجاباتون تساب بوجلتاتهم أقربهم. حفشة نحدش متأتي نيرتاين كولايز أتوا مالتي زوجهم فم بدهوتات كزارب فتني بتي بزح زي وصل لكم نيت تعرف زينا نزلت من تفهم مالتي.
It's still it's a play on permanent residence, which permanent residence by law, it's a little play on it. Permanent strangers. እንታይ ማለት እቶም ሓደሽቲ መጻእትስ ኩሉ ግዜ መጻእተኛታት ኮይኖም ዝቕጽሉ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ማለት እዩ for some reason economic, it could be economic reasons, it could be cultural reasons, it could be political reasons, but newcomers encounter challenge that put them in a precarious status for a longer period. So the making of permanent strangers, some reflections on challenge that Eritrean newcomers to Canada face. Okay, second slide. መጀመሪያ ነዚ ቅድሚ ናብቲ ቡድሆታት ገለ ምዝራብሲ ስደተኛታት ወይ ድማ ሓደሽቲ መጻእቲ እንታይ ዓይነት ትፅቢታት ሒዞም እዮም ዝመፁ ወይ ድማ እቲ ናብዚ ዝደፍኦም ገሊኦም ብምርጫም ኣይኮኑ ዝመፁ of course limited option ግን ናብዚ ክመፁ ዝደፍኦም ነገራት እንታይ እዩ ኣብ ሕልሞም ኣብ ትፅቢታቶም ዘለዎ ነገራት እንታይ እዩ ሽዑ ኣብዚ እቲ ሪያሊቲ ኣብ ኩንነትካ እንታይ ጎንፎም ምንቲ ክንርኢ መጀመርታ Canada's projected image. Canada ንነብሳ ከም ሓንቲ ሊበራላዊት ሃገር ተቐባሊት ጋሻ ዘይ ከም ንኣብነት ኣሜሪካ ዘይ ከም ፎርትረስ ዩሮፕ ንኣብነት ኣሜሪካ ካናዳስ ብርክቲ ዓዲ ፃዓዲ በቲ ናይ ቀደም ኢሜጅ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ከዓኒ ስርናይ ካናዳ ገለመንታት ገላው ባህ ሰሚዕኩም ኣለኹም ምሽ ኣብዚ ወላተ ዘነበ ብዙሕ ሽግር ኣይኮነን ኣብ ካናዳ ጥራሕ ዝነብ ዝበሃል ገለ ዓይነት ዘረባ ናይ ፕሌንቲቱድ ዓዲ ናይ ሃፍቲ ዓዲ ናይ ተፃዋርነት ዓዲ ናይ ሊበራላውነት ዓዲ ያ ትሕሰብ ካናዳ ማለት that's the image that it projects itself but at the same time that's the image that people come here with. So partly a product of Canada's active self-projection effort performed through government campaigns, international commitments, media narratives, institutional messaging, and diplomatic performance, the image of the country as a liberal haven, a paragon of safety and liberty, undoubtedly shapes migrants' pre-arrival perception. The Canada Ba'alat project Goro Imejalo, Abris Ikhani, diaspora communities and transnational familial and professional networks also contribute in amplifying the curated and idealized image of Canada. Pre-arrival expectations are frequently informed by diaspora communities in Canada who may emphasize success stories while downplaying struggles. Now, in Canada, if you see them, like the buried in the Sharatatu, you know, they display an image of, you know, safety and, you know, prosperity, the hashtag words, and احنا بزلنا درجة بقريت نتوما بتريفهم زلوسي. بلسنا لكم عينة external مش success story. What is to be done iluniru Sami ካኡ ተበጊስናኻ ሓደ ዓመታዊ ኮንፈረንስስ ከምዛ ዓይነት ክግበር ምክንያቱ ነቲ ደሎ ፀገማት አድረስ ክገብር ማለት እዩ ቀደም አይደንቲፋይ ክገብሮ ድሕሪኡ ካብ ከመይ ክንሓልፎ ንኽእል ንኽሕግዘና ሲ ከምዛ ዓይነት ኮንፈረንስስ ዓመታዊ እንተ ኽኢልና እንተ ጌርና ጽቡቕ ስታይሉ ኢሎም ኣብናትና ግሩፕ ካልእ ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ስፔሲፊካሊ ንዖም ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ሰትልመንት ኤርትራን ኮሚኒቲ ኦሪየንትድ ስፔሲፊክ ሰትልመንት ፕላን ዲዛይን ክንገብር እንድሕር ክኢልና ኢልና
ድሕርና ዕረፍቲ ግዜ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ተዓዲሙ ዝመፀ ዶክተር ብርሃነ ካሓሰ ዘመን ዲጂታል ንዕብየት ሕብረተሰብ ንምጥቃም ብምባል ምሕያል መጻኢ ዝብል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣቕሪቡ I would like to thank ICAC for this great opportunity. I came all the way from London, not Ontario, London, United Kingdom, the Brexiting London. So thanks, I mean, it's an amazing feat of success for one Eritrean community to do the things you have done. So kudos to you. Thank you, leadership. My title today is Empowering the Future. How do we harness digital tools to build resilience and growth in our community? We need two things. We need growth, but before growth, we need resilience in our part. بتقولينا فنان يحضرنا. So what do you need? The concrete ليكاي نحد نقر. نتفقون كا. لا physics ولا خصلهم حرة. Inertia بهذا نقر سنة فوقنا. Inertia. ندحريت قلتك the potential energy potential energy those ولا ما inertia. Momentum كن. It depends on the mass and velocity. Moving forward, assume the same equation outcome. They depend on mass and velocity. Now, let's make a little less. I would like to tell a story. كوركو زنتوركم بزانتا جنبر normal PowerPoint كو عيفتني أنا مني أبو يوحنس كم خدمت سنه حدينا أبو PowerPoint. I would like cousin to this normality. So why am I here? A bit of my story. እዚ ኣብ ዘመናዊ እዋን ዘሚንካ ምኻድን ነዚ ጸጋታት ዘመን ብኸመይ ትረብሓሉን ተርብሓሉን ዝገልጽ ትሕዝቶ ዓሚቕ ፍልጠት ዘለዎ ኣስተምህሮ እዩ ነይሩ ነዚ እውን ንዘተ ዝዕድምን ዝድርኽን ኣርእስቲ ብምዃኑ ተጋባእቲ ናብ ጉጅለታት ደጊሞም ተኸፋፊሎም ሓሳባቶም ከካፍሉን ዘለዎም ሕቶታት ንዶክተር ብርሃነ ካሓሰን ኣቕሪቦም እስከ ነዚ መደብ ከመይ ነይሩ ትጽቢትኩም ከመይ ኮይኑ ረኺብኩም ምኻ قلت تثبيت أطبق معلومة كام مجمرة خاصة لزخونة كم زخو خوني وكم زخ صنعني زبل فولي تثبيت هاي نبرنا نا مجمرة لزخونة قلا بده تات خجت من يخوني زبل كم تاتي نيرني واحد نايت ساتفاي دونجها مجمر ويكروب ديس أورجانيزر مخان كل جزء مسحدش مجمر زلوا نجاراتيو نسوتات كيجت منان تزي كوينو تو برنامج تبو سلازوخانة جمارين بر نمود داتا مخانو سلاز فلز نباركو من جماري أيو نقدميت كأني كوس دنا يخلي زبل تعجي مثلا نصر أخوه عند دكتور برهاني كان دكتور ساميل و PhD candidate ساميل كزار وكل أبتعبرسنا زلوا سقطات بزح سقطات يوم هجي إتني حبرة السبنا نزي زعب زلوا تولدون كتأكم زخل نجارات بزلون أسدسون كنديك مهاروهم زخلوا تقوموا خربهم زخلوا أبقمت اتينا نتزلنا سقطات ممكن تقوموا زي ما خلنا غرب ما صح حدا أن يتحسس بك معناته أمنوس نجارات إن هذا ما نتي واحد زفلالي إن عبي استات عبي ترى لهمنا نتبزح زك قرار منا نجارات هذه بنا تزلنا سقطات كنتو كمل زي ما خلنا بتاعني يتحسس بن جن ذي إيكاك جميراتو زلا أبغيشاتو زلا نجار كاني بزكان مثلا كنتو كمل خنك مساعد ما تون كل المحبر سواتنا وحداتها كنا مسينا زلنا بوزر التاريخ هايسي خاب كله representation عنده سلزنعو
كنبئ ناس نتقوم له كان معبله نعبيه جي حبيت بقصر راح يكون كن زريعه هاي لو تنهر الا انا محبسنا طرح مزغل غزي نزارب طرح تزارب كم خاد زي كونسي حبيتات كنري يتصفاتاتي سلازي اني كالغاري كوميونيتي اسوسيشن انا مسغونكو نزا اورغانايز غبرو هلا نت ريسورسز نغزا ارسو تصقاتات كبعل دكتور بهاني كبعد انجليز بعد دكتور ابراهام كاب كاليفورنيا مصيوم ملولاي نغزا ارسو نت زلو اسات سمو ساكندي كنت ربح نخل كم محبر سواد زغبرو صعرتات بتعمي زمسكن تسفا قدر رب قصاله خاني هنا ابي عمتو كابو ترفه أنا شو كيف كنت عمل دي قالنا تجبري كن قصلون تمكرتاتنا نلاوت أحد محبر سب زي ما عبلو مسارحي تولس قالن تلون شيرنا قبرنا كنا دقاقف حبرة السبنا كابتزلو عزقتي إخبار القليل كوز نقدميت كنري خعبيت مزعت ولد خا تسفاخ قبر مجمريا نزد لكم كاب لبي مسكنكم أنا كاب إدمنتني محبر السب إرتراعين توكيل مسي سلازي زصنحنا زقربكم من بتعمي أميزينج وزحت مهرنا حبرة السبنا كاب زلو تمرت زوسدنا يو بعبيو خميجرنا نفسنا هنيتنا خميجرنا حبرة السبنا نمأذن قبو زخني كاب عبيتي حواتنا دواتر تمرت وسيدنا لنا سلازي نزم مدفكم كا عزي حبل بيا مسكنكم مالتي تثبيتك كمين يرو كم زخون بالكان يركا مجمل تاريخ تثبيتي مالس كم جاي ايتصبحوا النيري بعبيجن بقى مس عبيتي مهرانا حواتنا بزح أبهيوتنا أبركتنا من قد نخد حدوث خلوم بمرخاب بمعدو بماس ميديا بخالق اسفلت أمزنا بركب أكاد بمركبي بتعمل حبوسية مالتي نعو غاز ببركب سخاتكم سلازغانكم كما سكنكم يدل مالتي بسم محبر السب إيرتراين إدمنتن مالتي لما تعي كما يكون الله خمس عينات مريبات تبلزي بان كندا سي كوصل الله لو كما مقد هو حجي زلو استوسنه ناتو حساب رديتن أبركتون قرولو مزحت مهاهرنا لنا زلو داتا بقبو تتحيزو كسنا دالو نبهج خا كابز زبلز كاب كندي استفلالي عودي زسرحن زعيون كبركتون كمهرون زقلون سلازلو مسؤوم موحد بمقبار زيادة خابز خعبي قال عدمتات كنقبرولون يقبعنا مالتي سلازي بسيستمز نفتريو حسابات ما سيستمز سيستمز فترنا نوعو حجي توسعندو ناي سيتلمنت بلانز ديو سيتلمنت جايدنس كنفترنا قال السيستمز كنفترنا كلها نخسر حنا زخل كرخنا نزخل زبل قصو أنا ما أبي القرب زرفة فتي أمور يعني أنا أتوزع كترى اللي تتحسون النص أزينه يهم قال له عليه بسيطة اللي كمالة خالد كان زين خوطة اللي أتوزع كذا رانتولا ناكلوا في كتلنا نقرأ من كذا أبزوج حساب ميتاكي وزلوا دحر مسح من لا يمكن قدرنا مالت بحدا يغير عن عين يقولون زي كذا مالت من مهان مفلات مالت خلات ناس زي مالت فرقنا شوي معرفة رأي مالت مالت كل سبعة مالت زين أجل حدا أتوما بزمسنا زلوا أتوا يوانس برينا قدرة تعالى حتى نقولكم ذلك أبونا في يوانس زلوا مالت أبزا مسحة تعرفوا ما هم يزورنا له لخزان أفرق في الليل ليستوعب مالت سلام هاي تسفى مريم بحر سوشيال وركري أب سيتلمنت وركري فور سوشيال وركري أب CCIS بحر هذا 4 عامات سريه أب نيو كامرز قاحج له 3 عامات سريه مالتي
ካብታ መጽናዕቲ ክንብገስ ሓፈሻዊ ገይሮም ሲነር ኣቦታትና እውን ሪቶታት ሂቦምና ኣለዉ ማለት እዩ እንጂ ብሓፈሻ ግን ክንብገስ እታ ካብታ ናይ ሳሙኤል ዝሓዝናያ እንታያ እታ ሪሰርች ክንገብር ኣለና ክግበር ኣለዎ እዩ ሕጂ እዞም ዌስተርን ሶሳይቲ ብዙሕ ግዜ ዝበልፁና ብምንታይ እዮም ብሪሰርች እዩ ሕጂ ኣድቂቆም ኩሉ ሻ ቀፃሊ ሂወቶም ብሪሰርች ተመልአ እዩ ነቲ ጠንቂ ከዓኒ ብምልላይ ከዓ ይሰርሑ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሻ ቅድሚና ሓሊፎም ዝፀንሑ ሕጂ እታ ሪሰርች ትብል ፀቂጥና ኣለና ሕጂ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ሪሰርች ሕጂ ሳሙኤል ሞር ኣብቲ ፖቨርቲ ብዙሕ ጠቂሱ ብሓፈሻ ዝገበሮ ፅቡቅ ክስታይ ገይሩና ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ግን ንመፃኢ ከዓ ገለ ኢንክሉድድ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ንኣምነሉ ከዓኒ ሓደ ናይ ሎንሊነስ ኦፍ ሲነርስ ሕጂ መብዛሕትኦም ነምፅኦም ኢና ብሱፐርቪዘሩ ብዝተፈላለየ መገዲ ኢልና ኣቦታትና ኣዴታትና ነምፅኦም ኢና ግን ኣብዚ ገዛ ተዓፅዮም ይውዕሉ ኣለዉ ሕጂ ብዛዕባኦም ናቶም ሜንታል ኢሹ ናቶም ኣብቲ ዘለዎ ደረጃ ብዙሕ መፅናዕትታት ክካየድ ኢልና ኣበይ ቦታ ክትህልዎም ዘለካ ሰዓት ማዕከላዊ ቦታ ኩሉ ግዜ ጫፍጫፍ ንከይድ የብልና ሰንትራል ፖዚሽን ናይ ነብስና ናና ኮሚኒቲና ክንረኽቦ ኣለና ኣብቲ ደለናዮ ሃገር ማለት እዩ ኣብ ካናዳዊ ትብል ኮንካ ክብርታት ክዓቂብካ ናይቲ መፅኻዮ ዘለካ ከባቢ ክብርታት ኣጓራቢትካ ምስቲ ናትካ ምስ ሙሉእ ርእሰ ተኣማንነት ክትነብር እንድሕር ጀሚርካ ጥራዩ ኢንተግሬሽን ዝበሃል ክግበረለ ወይ ክገብር እንዳበልካ ሙሉእ ሂወትካ ኣብ ትራንዛክሽን ክትነብር ኣይከኣልን ስለዚያ ከም ሓንቲ ኮመን አንደርስታንዲንግ ከም ናና ቲም እዚኣ ኣስሜርና ኣለና ካልእ ኩላና ዝገረመትና ነጥብ እንታይ ተወሻኪን እቲ ቁፅሪ ምስ ረኣናዮ እቲ ናይ አንኤምፕሎይመንት ሬት ብጣዕሚ ዓብዩ ካብ 22.8 ኣብ ዩዝ ዓብዩ ስታቲስቲክስ ካናዳ ናይ ኣጋጣሚ ብካልእ ሰሪሐ ኣነ ዝወርኩ እየ ከመይ ጌራ እውን ኣይረኣኽዎን እምበር ናይ ባዕቂ ተሰንብድ እያ ፅቡቅ ምምፃእ ከማን እታ ቁፅሪ ምክንያቱ ኣብየ ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ካብዚ ናይ ሎመዓልትን ናይ ፅባሕን ዘሎ ኩሉ ዝቐርቡ ሓሳባትን እቶም ተሳተፍቲ ዘንፀባርቕዎን ኩሉ ምስ ተኣከበ ሓደ ፀብፃብ ክኸውን ማለት እዩ ከም ሓደ መፅናዕቲ ክቐርብ ድሓር ከዓ ነቲ ብሕጂ ዝካየድ መፅናዕቲ ኩሉ ሰብ ክተቕሶ ሰኒዑ ካብ ሳሚ ጀሚርካ ኩላትኩም ኣብዚ ዝተዛረብኩም ክሳዕ ዶክተር ኣብርሃም ስፍሕ ዝበለ መፅናዕቲ ከም ዘድሊ ተዛሪብኩም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኢካክ ገይርዎ ስለ ዘሎስ ንኢካክ ኢና ሓላፍነት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ካብዚኣ ምስ ሓለፍና ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ምስ ተዳለወ ሓደ ሪፖርት ንኩሉ እቲ ዝቐረበ ሓሳባት ዘጠቃልል ሓደ ሪፖርት ምስ ተዳለወ እቲ ዝቕፅል ምዕራፍ ከዓ ሰፊሕ ዳህሳስ ምክያድ ማለት እዩ ምክንያቱ ስትራቴጂክ ኣድቮካሲ ክገብር ተኮይንካ ንህዝብካ ወኪልካ ኣብ ናይ ካናዳ ናይ IRCC ይኹን ወይ ካልኦት መወልቲ ትካላት ንናይ ኤርትራ ማሕበረሰብ ክትውክሎ እንተኮይንካ ሓደ ጭቡጥ መፅናዕታዊ ትሕዝቶ ክህልወካ ኣለዎ እምበር ብዘረባ ጥራይ ኣደንጊዝካዮም ዝመፅእ ነገር የለን ማለት እዩ ናይ ምሳሕ ግዜ ኣኺሉ ንዕረፍቲ ድሕሪ ምውፃእ ተጋባእቲ በቲ መደብ ኣዝዮም ከም ዝዓገቡን ካብ ትፅቢቶም ንላዕሊ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎም ንሓድሕዶም እናዕለሉ ናብ ምልላይን ፍትሕ ኢሎም ናብ ምዕላል እንዳኣበሉ ድሕሪ ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ኣብ ካልገሪ ንዝፍፀሙ ዘለው ገበናት ብምምልካት ብዶክተር ኣኬር ኮል ምክልኻል ገበን ብዝብል ህልው ኩነታት ሓደስቲ መጻእትን ካብ ገበን ንምክልኻል ዝግበር ስጉምትታት ምኽርታትን ኣስተምህሮን ብሰፊሕን ማራኺ ኣቀራርባን ተዋሂቡ ህያው ኣብነታት ብምቕራብ ከዓ ንኩሎም ተሳተፍቲ ብምሉእ ቀልቢ ክከታተልዎ ተመክሮኦም ክውስኹን ባይታ ፈጢሩ My name is Akir, Dr. Akir. I obtained my PhD 2019 with 4 kids. This August, yeah? Thank you. This August, I'll be celebrating my 19th year wedding anniversary. So yes, I look 21. I look 21 and black doesn't crack, okay? Believe that. Black does not crack. I was 7 years of family and youth counselor. And so within my journey of having so many clients, I encountered a lot of my clients had issues with judicial system. They had issues with governmental system. They had issues with educational system. And I wanted to understand as to why is there so many complaints about racism? Could we be using those words just randomly?
Do we actually know the meaning of saying that you're racist? So when I have a youth or a family saying a police officer is racist to me, or a teacher is racist to me, or a government official is racist to me, I wanted to know more as to how did we come to that conclusion. And that's what brought me to my journey today. So we're going to talk about community crime prevention. I work for Calgary Police as an ambassador or a community mobilizer. And what I do is I educate new recruits that are going to be serving our communities. I take the time to teach them about cultural competency. I engage with them. I try to understand if they know how diverse Calgary has become. ካብ ዝስዒቡ ተመሳሳሊ ዛዕባ ኣብ መንእሰያትን ተማሃሮን ዘተኮረ ሓቀኛ ምስሊ ተማሃሮን ዝምድና ወለዲ ምስ ተማሃሮ ደቆምን ኣብያተ ትምህርትን ዘሎ ዝዕግብ ተርእዮ ብኽኢላ ሓደስቲ መጻእቲ ምስ ሓዲስ ሃዋው ህይወት ክወሃዱ ዝዓይ ኣቶ ዮናስ ሃይለ ምቁራጽ ትምህርቲ ዘማእከለ ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ነባሪ ካናዳ ዝርአ ዘሎ ኣስጋኢ ኩነት ብሰፊሑ ቀሪቡ ኣብዚ ዛዕባ እውን ኩሎም ተሳተፍቲ ኣብ ቤቶምን ከባቢኦምን ዝርእይዎ ዘለዉ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ህያው ኣብነት እናቕረቡ ብትኹረት ክስራሓሉ ዘለዎ ምዃኑ ርእይቶኦም ኣቕሪቦም ጉጅለታት ብምዃን ኣስፊሖም ብምምያጥ ድማ ጸብጻባቶም ኣቕሪቦም በዝቢሉ ናይ ቀዳም 19 ሓምለ መደብ ተዛዚሙ ንቐጻሊ መዓልቲ 20 ሓምለ ክራኸቡ ተቋጺሮም ናብቲ ብወለንታውያን ዝተወደበ ንኣጋይሽ ኣገደስቲ ቦታታት ከተማ ካልገሪ ንምርኣይ በብመገዶም ጉዕዞ ኾነ ብዛዕባ ድሮፕ ኣውት ወይ ድማ ትምህርቲ ምቁራጽ ናይ ደቅና ኣሕዋትና መንእሰያት ብዛዕባኡ ቁሩብ ከካፍል ካብ ተመክሮ ከካፍል እምበር ዘዳለኾ ፕሬዘንት እዚ ፓወርፖይንት የብለይ ግን ካብቲ መዓልታዊ ንሪኦ ምስ ተምሃሮ ቀሪብና ብምስራሕ ቤት ትምህርታት ኮይና ብምስራሕ እንሪኦ ካብኡ እንታይ ይመስል ናብዚ ድሮፕ ኣውት ናብዚ ምቁራጽ ናይ ትምህርቲ ዝወስዶም ዘሎ ነገራት እንታይ እዩ ዝብል ነገራት ክርኢ ይፈቱ ኣቐዲመ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ድሮፕ ኣውት በቃ የቋርጹ ኣለዉ ኢልካ ጥራሕ ክትሪኦ ቀሊል ነገር ይመስል ነቲ ናብኡ ዝወስድ ዘሎ ነገራት ናብኡ ዘብፅሓና ዘሎ ነገራት ክትሪኦ ከለካ ግን ብጣዕሚ ሕልኽልኽ ዝበለ ነገራት እዩ ሓሳብ እውን ክትሓስቦ ከለካ ንምፍትሑ ዘድልዮ ቃልሲ ክሳብ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ይርዳእካ ማለት እዩ ዓደት መጀመርያ ትሪኤናዮ እንታይ እዩ ማለት ኮሚኒቲ ንደግም ኣለና ድሕርና እቲ ኮሚኒቲ እውን እንታይ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ክንጠቅስ ኢና ኮሚኒቲ ቤዝድ ናይ ፋሚሊ ኤዱኬሽናል ኢንፎርሜሽን ኣክቲቪቲስ ክካየድ ብፍላይ ኣጋሽ ሓደሽቲ ክመፁ ከለዉ ሲ ኣብ ኣፍልጦ የብሎም ነቲ ኤዱኬሽናል ሲስተም ናይ ዝዓዲ ካባይ ጀሚርካ ትሰምዖ ዝነበርኩ ኣብቲ ናይ ዩዝ ፕሮግራም ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ መጀመርያ ትመፃእ ኩሉ ፋሚሊ ሲ ሕማቕ ኤዱኬሽናል ሲስተም ኣብ ካናዳ ከም ዘሎ እዩ ዝኣምን እዞም ዓዲ ከምቲ ናትና ኤዱኬሽናል ሲስተም ከም ዝነበሮም ብሪሰርች ብመፅናዕቲ ወይ ከዓ ዳይናሚክ ዝኾነ ኣካይዳ ስለ ዘለዎም ኣብ ዝበፂሖም ከም ዘለዋ ይርድኦም እዩ ሶ ነዚ ንምርዳእ ሲ ተን ኮሚኒቲ ኦርጋናይዜሽንስ ስለዚ ለብዋይ እንታይ ኩሉ ኮሚኒታት ስለ ዘለኹም ፕሊዝ መንእሰያት ኣብ ዘለዎ ዓዲ ዕድል ንሃቦም መንእሰያት ብዙሕ ኢነርጂ ክገብሩ ክእሉ እዮም እቶም ዓበይቲ እቶም ክኢላታት ድማ ብድሕር ከይና ኣድቫይዘር ከይና ከዓ we can boost ሓደ ዝበለፀ ጀነሬሽን ኮሚኒቲ ከዓ ክፍጠር ንኽእል ኢና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ስለኩም ሰብሰባ ሰንበት ብንጉ ኣጋይሽ ካብ መዕረፊ ኣጋይሾም ሰብ ካልገሪ ካብ ኣባይቶም ኣንጊሆም ክትኣኻኸቡ ጀመሩ እሞ ናብ 20 ሓምለ መደብ ንምጅማር በቦቶኦም ሓዙ ኩሎም ተጋባእቲ ነቲ ብፅፈት ዝተዳለወ መደባት ዝሕብር ንእሽቶ መፅሓፍ እናተወከሱ ትፅቢቶም ኣበሪኾም ንዶክተር ኣብርሃም ኣድሓኖም ካብ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ UCLN ብምሕደራ ማዕረግ ፕሮፌሰር ዘለዎን ምሁርን ምኩርን በዓል ሞያ ናብ መድረኽ መፀ ወፍሪ ኣብቲ ብሓቂ ዘገድስ ምግባር ብዝብል ንማሕበረሰብ ቅኑዕ መኣዝን ዘትሕዝ መፅናዕትን ምኽርን ድማ ኣቕሪቡ እዚ ምስ ተመክሮ ሂወትን ኣበርክቶን ተሳኒዩ ዝቐረበ ክኾን ከሎ ከም ኩሎም ቀዲሞም ዝቐረቡ መደባት ሕቶታት ብምቕራብን ዘተ ብምግባርን ጉጅለታት ሓሳባትን ጠርኒፈን ኣቕረባ So we can either survive or mess up or improve and here we are. Either we're fulfilled ቅድሚ ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ዝተሰርዐ ኣስተምሮ ብበዓል ሞያ ጥዕና ኣእምሮ ኣቶ ዮሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር ዝቐረበ ክኾን ከሎ ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ኤርትራውያን ብዝብል ዛዕባ ምስ ነዊሕ ናይ ስራሕን ዕድመን ተመክሮ ብምቕራብ ንህሉ ኩነታትን ኣብ ኩነታ ኣእምሮ ከመይ ከም ዘሎናን ከመይ ክንከውን
ኣለናን ብሰፊሑ ቀሪቡ ተሳተፍቲ ሕቶታት ከቅርቡ መድረክ ብምሃብ ናብቲ ናይ መወዳእታ መደብ እናተቃረበ ዝኸደ ዋዕላ ምሕያር ርክባት ኣብ መላእ ካናዳ ናይ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ብናይ ሕጊ ክኢላታት ዝቀረበ ንኣታዊ ዘይሰርሓ ትካላትን ማሕበራትን ኣብ መላእ ካናዳ ኣብ ምሕደራ ክኽተልኦ ዘለዎን ኣግባባት ብምግላጽ ሕቶታት ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ኣብ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ንዘለዉ ሕጋዊ መስራሓትን ብድሆታትን ኣቅሪቦም ሰለስተ ዓበይቲ እንታሽሙሉ ሄርሞንስ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ዶፓሚን ሕጂ ዶፓሚን ከምዚ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ንኣብነት ኤሌክትሪሲቲ ክውላዕ ከሎ ፕላስ ኣን ማይናስ ኣሎ ንዓይ ክትሰምዑኑ ከለኹም ኣነ ክሰምዓኩም ከለኹ ኩሉ ባላንስ ሕጂ እቲ ሄርሞን እዚ ዶፓሚን ዝበሃል ክበዝሕ እንከሎ እቲ ሰብ ይናወፅ ማለት Societies act or societies acts, whether it's federal legislation that applies across Canada or whether it's provincial legislation like we have here in Alberta. ድሕሪ ዝሰዓበ ንዝተዳለወ ማሕትት ተሳተፍቲ ካብ ዝወዓላ እንታይ ትፅቢት ነይርዎም ብሕጂ ንምሕያር ርክባት መላእ ካናዳ ዘለዋ ኤርትራውያን ማሕበረሰባት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ንመጽናዕቲ ዝሕግዝ ሓሳባትን ንመጻኢ ክኸውን ዘለዎ መደባትን ኣቅሪቦም ብዝሰፍሐን ዝዓመቐን ትሕዝቶ ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዓይነት ዋዕላ ክህሉ ተላብዮም ናይ ክልተ መዓልቲ ዋዕልኦም ዛዚሞም መደብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ሓደ ኣብ ዙርያ ናይቲ ሰብሲብ ናቱ ውድሆታት እዩ ኩሉ ግዜ ትናብርኡ ቅርፂ ዝሕዝ ስለዚ ኣብ ዙርያ ናይ ብድሆታት ናትና እሞ ከዓ ፍታሕ ንምርካብ ወይ ከዓ ናትና ጥራይ ብድሆ ዘይኮነስ ከም ማሕበረሰብ ናትና ክብል ከለኹ ማለት እዩ እሞ ከዓ ብከምዚ ዓይነት ውዱብ ናብ መጽናዕቲ ክኸይድ ዝኽእል ካብቲ በብመንገዱ ሰብ ዝብሎ ወይ ሪኮመንድ ገብሮ ፍታሕ ኢሉ ዝሓስቦ ሶሪ እንታሽሙታት ውፅእ ኢልካ ከምዚ ዓይነት ውዱብ ዝኾነ እንታሽሙ ክገብሩ ምኽኣሎም ኢካክ ብጣዕሚ ኣይዶነ ኣነ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ኣይረአኹን ምናልባሽ ኣነ ኣብ ናተይ ኤክስፒሪየንስ ኣይጋጠመኒ ንኸውን ወይ ኣይተገብሮም እውን ክኸውን ይኽእል ግን to my knowledge ኣነ ኣብዚ ካብ ዝመፅእ እዚ ናይ መጀመርያ እንታሽሙ እዩ ንኩሉ ግን ነቶም ከም ማሕበረሰብ ንሕና ፌስ ንገብሮም ፀገማት ልብሙልኦም ኣትሊስት ብውሕዱ ማለት እዩ ክትንክፎም ብምኽኣሉ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ልዕሊ ኩሉ ግን ንኢካ ከመዝግኖም ይፈቱ ምክንያቱ ክሳብ ክንደይ ፃዕሪ ከም ዝሓለፎስ ክርዳእካ ይኽእል ትሕዝቶ ናይቶም ኣብዚ ዝተሳተፉ ሰባት ካ ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ መጻኢ ከመይ ክኸውን ትሓስብ ይግባእ ኢልካ ሪኢቶ መጻኢ ኣብ መጻኢ እዚ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንሳት ክቅፅል ደስ ይብለኒ ግን ኣይ ኖው ክሳብ ክንደይ ብድሆ ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክሰርዕ ኢካክ ምስቲ ዘርእዎ ዘለዉ ምዕባለ ምስቲ ዘርእዎ ዘሎ ኣብ ብፍላይ ኣብ ናይ ውዳበ ዘለዎም ብቕዓት ርኢኻ ክሰርዕዎ እንተዝኽእሉ ወይ ነቶም ካልኦት ማሕበረሰባት ወይ ከዓ እቶም ካልኦት ውዳበታት እውን ንኣብነት ኣነ ካብ ኪችን ርአ ንዕኦም እውን ድሕር ፑሽ ክገብርዎም ክኢሎም ኣብዚ ክሳተፉ ኦብጀክቲቭሊ ማለት እዩ ንክኸውን ኣነ ድሌተ እዩ ኩሉ ግዜ ኸውን ግን ክኸውን ይኽእል ዶ እንድሕር ኢልካ ናይ ኩሉ ሰብ ተሳታፍነት የድልዮ ሕጂ ኢካ ክርእይዎ ስለ ዝኽኣሉ ክሳብ ክንደይ ሰብ ምስተኣከበ ረብሓ ኣለዎ ገይሮም ኣለዉ ኔክስት ታይም ግን ኩላትና እቲ ናቱ ውፅኢት ካብዚ ናይ ሎሚ ገምጊምና ክኸውን ንክኸውን ክንፅዕር ኣለና ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ኣብዚ ተዘራርብናሉ ወይ ኣብዚ ዝመፀ ኢንሳይትስ ኣብ ተግባር ተውዒሉ ኩሉ ሰብ ኦንቦርድ ክመፅእ ኢለ ሓሲብ ኣነ ከም ሰብ ክሪኦ ከለኹ የቀልየልና ታንኪስ ምሮም ብመጀመርያ ቅድሚ ክስታይ ምጅማረ ክስታይ ንኢካክ ነዚ ማለተይ ብክስታይ ክትሪኦ ከለኻስ ከምዚ ፈርስት ኦፍ ሂዝ ካይንድ ከምዚ ዓይነት ኖበል ሪማርካብል ኮንፈረንስ ስለ ዘዳለዉ ኣዝየ ከመስግኖም ደሊ ብቐፂለ ከዓኒ ኢካክ ዓዲሞሞም ከኣስ ፍሮም ሰቨን ፕሮቪንስስ ክኾኑ ክእሉ እዮም እየ ድብል ኩሎም መፅኦም ሓቢሮም ኤርትራውያን ክሰርሑ ከለኹ ደስ ይብለኒ እወ ታሕተኸ ናብዚ ክመፅእ ከለኹስ እንታይ ነይሩ ኤክስፔክቴሽን ካብ ለንደን ገርመካ ከምዚ ኤክስፔክት ገበርኮም ጨርሶ ኤክስፔክት ገበርኮም ከምዚ
ኢካክ ሴንትራላይዝ ትገብሮሞኒ look and see ገለዝብል ስታይ ፓርትነርስ ገለ መጽሞኒ ዝኾነ ቴንሽን ገለ ማለ ብሬክ ግድን ማስ ቴንሽን ነቃል ግድን ነው ኢለ እቲ ዝራኾ ግን what can I say እቲ ዝራኾ በቃ ኢካክ were totally on the background completely like animated leaders, stakeholders, تسامي عن زخود حزبي مرحتي نسيري أنا I don't know the sky's the limit قبل to generate word the sky's the limit tangible زخون solution حزنا خيدار لنا. كمي كوني بتصل لا تقول وي بخمي ما قد تقصل على اللوت. لا هو كم تقدم قبل تصنعه صي يغسل 100%. Kalitrafsi, Kabiropsi will participate with you. That's the strength of it. So, Katsali comes the, I think of it, comes the curator of body of knowledge, methodologies, when some community solves a problem, it will share how to solve the problem with the others. Kind of documented systems, and I'm seeing the leaders talking about this right now. So I hope it's not only yearly, maybe biannually. It could be possible, and I would like to see this conference in Ontario or Vancouver. I don't know. In the other provinces, but well done ICAC, well done Pan-Canadian, I mean all Vancouver guys, Ontario guys, Kitchener, Edmonton, amazing people. I'm so privileged to come from Europe, and you know what? I'll take this story, at least to England, but we'll see. God provides, okay? شمي هني آدم بال أبز عدي تسبن سلسة عمل كبز متى حجب زوان زي كم settlement worker كوني يسرح زلهم حدش يزموتوني كندا أساس جبر عرب تقرينان سلز زارو كأنا إرتراويان ويكا كالوت زيجاتات عربن ويبتقرينان زارو زيجاتات إيز تحابر أبز وان زي مالتيو زي meet زي conference actually تمالي بطمالي يسميه بزعبات conference I wasn't expecting much حق خزارب because بزح تسميه how webinars and such but as I have said فازري participate يرو تمالي after night مالي date merit and تي زنبرة سامري تعرفوا متي notes قليش بلاي and stuff كوفي لنا على النام مع الحنين قال الشيء and it was intriguing هذا change هم تسخيلي هذا مكيار هذا eye opening نجار كم تسخيلي جزء الحساب فلازم تسأل why not participate كبر لأني إلى حسيبه مالتي and كاب زمت لو ما عندي كاب نجوه كسب حجة خات it's been illuminating right بزح نجارات يا خريط أنيها and بزح نجارات سميع we have تزلنا كوادر إيرتراويان كوادر زلونا بكندا مهورات زلونا زيجاتات عقم يخجوروا زلوم يكهبوا زلوم زيجاتات بزح على النمو and كاب زخا إن شاء الله تي ناتنا عقمي ماشي كوفيلنا ديسكاس غيرنا نتي كبر زولو ستيبس كمي غيرنا نتي كوميونيتيز اوشتي كندا زولو البرتا ديو اوشتي مابزخونو بروفنسز كمي غيرنا يونايت غيرنا ناتنا سوغمت نغدميت سوليد سوغمتي اند نتزمت زولو زيغان نتبز زولو زيغان نت هيوت مقلال اند اوف كورس ديفلوبمنت ناتنا كوميونيتي خابز بلص بوتا خندريو خان من مالتي and كم steps recommend كغبرو زغل كم زبل كاي of course حدا تيز نعنا زغود لنا زبلو أنا clarity كلونا لو we have to be transparent أبن هو بحبريتا تقوم له من قدرات communicate كنجبر مسحزبنا it has to be official right and كم هو يعني أتمنى من جوايا إنه كل الناس في كالجاري تسمع عن الكونفرنس هذا والاشياء اللي احنا عملناها اليوم لانه الموضوع بالنسبه لي هو مش حكايه انه لا جيت كونفرنس واكلت ورحت يعني لا بالعكس الموضوع هو انه جيت ولقيت ناس فاهمه الفجوايه
وشتي زلو سمعهم سبات رهيبة right تي كنقبرو زل الناس steps مسؤون كين خزار ربز خل كي حفركو كي تسكفكو مالتي right so إزي بعلو إنك قتصل it's a huge thing بزربا is جمرت steps and a journey of 1,000,000 miles it starts with a step let's go زي على ماي حبيبي العفو